10 жылдан beri apam өлгөн жери жок го. Ана өлөт, мына өлөт. Качан өлөт? Качан өлөт? Ол менин апам болсо сенин балдарыңдын чоң энеси. Москвадан Кыргызстанга чейин канча жол билесиңби? Канча акча кетет ого? Сен бир да түшүнбөйсүң. Болду, бүттү. Кетиң келе бар кет. Тойгоз апаңчы. Daha oturasın baba. Al gelmeyt. Gelmeyt al. Baba canım, ben seni sağındım. Geçirçi beni. Ben hazır paralayım. Baba canım. Kara kempir жалгыз турат жолду карап, балдарым келеби деп күтүп сама, күтүүдөн кусалыктан сагынычтан көздөрүнөн ысык жаш жерге тама. Энелер тыйла багыла, апалар сызда багыла, көздөрүнөн ысык жашы жерге тама. Кайыргүл, бүгүн эрте менен звонт этти. Кечке мана звонт этти. Апам ооруп. Мен больницага жатыптыр. Мына ошого бир чогуу барып коелучу. 10 жылдан beri апаң өлгөн жери жок го. Ана өлөт, мына өлөт. Качан өлөт? Качан өлөт? Ол менин апам болсо сенин балдарыңдын чоң энеси. Москвадан Кыргызстанга чейин канча жол билесиңби? Канча акча кетет ого? Сен бир да түшүнбөйсүң. Болду, бүттү. Кетиң келе бар кет. Тойгоз апаңчы. Sen жакшы көргөн мына үйүңө, мына документ. Oğlum. Çıkıp git. Kettim. Çıkıp git. Ben çıksam şu. Oşoğlu deyip çıkar be. 10 yıl oldu barbarım, 10 yıl oldu. Kunduzday kara çaçın bu bak baskan, gözlerin kurçuk ketip baracakta, börek çömde aram basıp dayak meni, betlerin ay kabat kabat barış baskan. Edeler ıyla bağılar, abalar sızda bağılar,
gerçekten! Sen! Egemen'in gerçekten! Kahretsin! Egemen'in gerçekten! Yaşımız 40'tan aşıp kalsa belli, balam deyip erkeletip enekemiz. Eğernesiz ötken ömür kurusun şu, Kudayım ay ayırmasın enelerden. Apalar ıyla bağlar, eneler sızda bağlar. Kudayım ay ayırmasın enelerden. Gül çayırıyız. Kulhu Allahu ehad Allahu somed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Hicret, hicret, hicret. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Ayrı basın enelerden. Kudayım ay ayrı baç